Assalomu alaykum jamoat, qandaysizlar? Жалпы элим. Мына бүгүн Рамазан айты, бүгүн 20-март Кыргызстанда мына Рамазан айты кеңири майрамдалып атат. Мына элдер көрүп жатасыздар, намазга келип жатат баары. Көрүп жатасыздар. Ассаламу алейкум, кандайсыздар? Достор, дагы бир жыл мына Рамазан орозо айтына жеткиргенге Алла Таалага шүгүрлөр болсун. Мына азыр эл ушул Борбордук Чынар мечитинде азыр намаз окушот. Айт намазын элди көптүгүн көрүп жатасыздар. Жолдун эки чети ошол Кызылжар Серний тарапка карап кеткен. Наркы тарабы деле центрге карап кеткен. Борбордук Чынар мечити. Bir ay içi ушул жерде таравих намаздар окулду. Эл өтө эле көп болду. Азыр деле эл өтө көп. Бардыгы үзүлбөй жатат элдин келиши. Азыр 8:30 Кыргызстандын убакыты менен 8:30 окулат. Баарыңар дагы бир жолу айт майрамыңар менен куттуктайбыз. Ар дайым ден соолук, үйүңөргө бейпилдик, береке тилейбиз. Ар дайым ушундай күндөрүбүз көп болсун. Дүйнөдө болуп турган мындай тынчсыздык доорунда бизде Кудайга шүгүр бар жок жакшы мына. Бар жок жакшы. Кудайга шүгүр келтириш керек. Аллага шүгүр. Дүйнөдө дагы тынчтык болсун мына. Biz hazır daha yarım saat kaldı buyursa. Şu an yaktı karanlığı, yaktı. Dağı bir ay tolu menен düşüp atat. Kudayına bir olur. Atana bir olur. Eldin köpçülüğü. Kudayına attım, Kur'an'dır, aziz emesidir. İnne akramakum indallahi atladım. Kim dese... Ayanta vardı çoğunluğun köçödeli okuyatat. Meçitke batmadım da, iki etaj meçitke toluğu menen el çoğunluğa. Toluğun lan bu jaktı dağı attındır otan. Eldin kelgen köpçe taslar. Ayet bayram kutlu olsun. Çınar mecliste Suzak. Ben olmazsa şu cahile prova ettim. 4 mezhep var iken. Şunu bilmezse mezhebi benim fahrlanışım. Ben o falan üstünden çıkın olasın dedi. Arapların zor sözü varsa. Görüşkönçe dostlar, tutuklayın bir daha bir yol. Üstünden çıkın olasın değişti.